Tumakder tayo amin and turn your Bibles with me to the book of Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Okay? Basaan tayo kakabsat, manipod iti verse 7, aging gati 11. Matthew chapter 7, verses 7 to 11. The title of my message tonight is Ask in Prayer. Ask in Prayer. Okay? Kumusta prayer life yo? Sino kada kayo iti recently ket mariknam nga palpalagipan na katiapo nga agkararag kag baling ka nga more prayerful? Very good. That is a very good sign that God wants to bless your life. Matthew 7, 7 to 11, gigit natin agbasa ti Ilocano, page 1076 on your Bible, ready read. Agdawat kayo, ket maikan kayo. Agsapol kayo, ket makasarag kayo. Agtuktok kayo, ket mailukatan kayo. Tati siya sinuman nga agdawat, ket umawat. Ket ti agsapol, ket makasarag. Ket ti dayjay nga agtuktok, ket mailukatan to. Asino ti tao nga dakada kayo, ano ti anak na dumawat to kumati tinapay, iso ikan nanto aya ti maysa bato? Wenno no dumawat ti maysa nga ikan, iso ikan nanto aya ti maysa nga uleg. Ngarod, no da kayo, idinto adakes kayo, amuyo ti mangted kadagiti nasayat asagsagot kadagiti anakyo, saan aya nang nangrunapay ni amayo nga dasa di langit, amang ted to kadagiti nasayat abanbanag, kadagiti agdawat keng kuana. English, basahan tayo. Read everybody. Ready? Verse 7, go. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Agkararag tayo man. Ama nga na ilangitan, deti binasa mi, Apo, pusom nga talaga timang mangted tinaimbag. Pusom timang tinaimbag. It's your heart to give. Good gifts. Ngam Apo, kunana mo jay damo, ask. Deta ti dapat adagada kami nga puso. Agkarkararag. Kat Apo, may katlon, no di may kapat nga prayer meeting. Nga makangkangag kami. Iti mensahe ti panagkararag. Mabaling nga adu kada kami ti sanpe lang unay managkarkararag. Uno adada kadagiti recently. At dadagiti tinurturong minuobrami, projects ngayon aramid mi, activities. Ngayon mi unay Apo, ngayon karkararag. Kat ita mapalagipang kami manan. Speak to us in a very personal way. Help your servant tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Agtukaw tayo aming kakabsat. How can we make the most of our lives? Would you like to make the most of your life? Di kayo nangasawan kakabsat. Di jay chance kayo ti apong king kang agbiag. Kayat mo nga awan iti masayang nga gundaway, masayang nga resources, ken masayang nga pasamak. Would you like nga ti chance mo nga nagbiag, kanti tiyansam nga mga ramid iti rebengem. Especially, kas ama, kas ina, kas asawa, kas member ti church, di jay rebengem kakabsat. Kat, ma-maximize mo day jay tsansa nga inted ti apoking ka. Kaya't yung kadi kakabsat. Kaya't yung lang. Kaya't yung lang. Okay. The secret is connecting with our Heavenly Father. Ano't sikreto?
Dayjay pa nakikonek mo, iti ama tayo anay langitan. Where we walk hand in hand with God, obedient to its command, we will be sure to fulfill all He has planned for us. No nakipagpagnaka iti amo kakabsat, kadag tultulnog ka, kadag iti pamilin na, once nga in-employ mo iti panagkararag, wano panakisarita, panagdawdawat kini Apo Diyos, sigurado nga maipatungpal mo amin nga plinano na para ka. And so, prayer is one of life's greatest asset. Masapul nga ti kararag kakabsat, kat anat kahit ko sa wanan, panunutam nga daytoy kat asset mo. Amin nga aramidem, daytoy ti capital mo. Prayer. Sila kumanok, patakder ka ti restaurant, agluto ka. DJ asset mo, iso ti pangrugyanam, iso di capital mo. It's called asset. Without asset, you cannot perform a business. Asset is what you need. So how much nga kayat tayo, nga adu ti kayat tayo nga sayangkat ken aramiden, without prayer, hantay nga agbalegi nga mga ramit kadigitoy. Ket ti desire ken burden ti pusok kakabsat, nga digito'y kumayang people tayo, maawatan da deti nga ibagbagat. Ala, hangkay nga husgaan, I am not in a position to judge you. Nga managkarkararag kay kadi. Are you praying like you should? Are you treating your prayer life just like what I am teaching you to do? Trataran nyo ka diti pa nagkararag yung kas, diti pa nang isursurumi kada kayo. Nawatan nyo kakabsat? So, napakahalaga ang panalangin. Prayer is an asset. Now, nakita tayo, binasa tayo kakabsat, verse 11, kunagat, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Duwa ti makita yung nga, dahi ti puso ni Apo Diyos dita. Dahi ti puso na nga mangted, kundi gijag daw-dawat. Dakkel ti puso ti Apo nga mangted, nga managdaw-dawat tayo kadi. That is the question being. Ask Him. Nawatan nyo kakabsat. Okay. Iti verse 7, kuna na jay, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Listen to me. Ti church nga gigrow, ngahan nga bunga iti panagkarkararag, is just a bubble. It's just a bubble. I-apply mo ti biyag mo deta. Anyaman nga nag-prosper king ka ngahan nga bunga iti pinangikarkararag mo, that's just a bubble. Hangin lang yan. Because ti talaga nga da substansya na nga resulta iti inaramid mo ket daytay inkarkararag mo nga inaramid mo. You do not want to get a bubble result. You want to have a substantial result. No, agpritsak, hangko kayat kakabsat nga ti resulta lang ti preaching ko naman adda makita kang epekto na ket apagbiit. Ti kayat ko no agpritsak,
Di epekto ti preaching ko, long-lasting ti impact na. And the only way nga di pa nag-preach ko, kat agkaroon ti long-lasting result, kat no adutay nga mangikarkararag, di pa nag-preach ni pastor. Because any success, any prosperity, any victory, that whatever we call it, nga haan nga bunga kakabsat, ti pa nangikarkararag, kasi, listen, human efforts can produce success. Human efforts can produce a result. But we do not want that kind of result in the church. You do not want that kind of result in your life. You do not want a bubble result. You want a true and substantial result in whatever you do. That is why the key is prayer. On the other hand, kung bakit marami sa atin ang hindi potent, awan ma-produce na kakabsat nga naimbag nga para ti Apo. Uray adutop obran tayo, awan kaslawan magudgudilan tayo, siguro ti may nga kurang tayo, kararag. So listen, prayer produces the result. And produces a substantial result. Nawatan nyo kapsat. Ulitak, DJ, baka i-emphasize ko nga naling, DJ, babol. Tandaanan nyo, deta kakapsat. Nalaka kakapsat, iti ag-produce ti attendance. Ngamnuhaan nga bunga ti kararag, babol lang deta. It should be a result of prayer. Now, kung na dito kakapsat, binasa tayo, ask. Sana ko na, seek. Tapos ko na, knock. It's an acrostic. Ask, A-S-K. Letter A, ask. Letter S, seek. Letter K, knock. Amen? Kat, as your pastor, I have been preaching already about prayer for the past 4 prayer meetings already, Wednesday night. Kasi kakabsat, this is what we want. Dahil iti kayat tayo nga mang-produce iti naimbag nga resulta iti ministry tayo. Prayer. Now, kanta iti kay papanan na itakakabsat, practically, dahil iti talo nga imbagana nga ask, seek, and knock. First, ask ko na jay. Agdawat ka. Prayer is asking. Prayer is asking. What does that mean? Desire is expressed. Anat aramidam no agkararag ka? You express your desire. Many times, at the wishful thinking tayo. And God even hears that desire. Diba? Itad na. He will give the desires of thine heart. Pero, kaya ti Apo kakabsat, nga i-express tayo, anat i-express mo kingkwana? Sino kada kayo ti adada desires na? No, desire ko lang ngamin kat general term. Desire mo in relation to your life, the spiritual growth mo. Damala, desire yun di pa nag-grow spiritual. Desire in relation to your family. Anat tarigagay mo para ti pamilyam. Desire in relation ti pa nagbasam. Desire in relation to your career. All of this desire. You call it goals, you call it plan, you call it what you intend to do. But what does the Bible say you should do with your desire? Anat aramidam? Express. Di kaya nakasawang deta kakabsat, agdawat. Di ba kakabsat, usually, no te ubing kat imay jebalayo, karubang ubing, kat dimawat kakabsat, at the DJ Rick na nga DJ, maragsakan ka. Apay, napasig di ubing. Mabisinak. Kandak man ti kanan. Kunan di ubing. I-express na di desire na. Diba? Iso dito, binasa tayo ti kunana, no si ka nga ama, kat dakas ka, agkid daw di anak mo,
Kasla na sakit jerik nam nga hamuma ited, how much more ti Apo nga nakaimbag. In James chapter 4, 1 and 2, may ipanggap deti desire. From whence come wars, fightings among you? Come they not hence, even your lusts that were in your members? 2. Ye lust and have not. Ye kill and desire to have. And cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Question tonight. Ano ti banag nga awan king ka, nga nuapay nga awan, di ka ngamin dinawdawat. At da kumaking ka dayta, ngam di ka ngamin daw dawatan. Naawatan niyo kapsan? What is it that you do not have tonight that you should be having it, but you are not asking for it? Luke 18:1. Anak ko na Luke 18:1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Mark 14:38. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Listen to me. There's nothing in life outside the reach of prayer. Awan iti anyaman nga pakasitnam iti panagbiag, nga hamo mabalin nga maikararag. Kaya't nga sawon kakabsat, if it concerns you, it concerns God. If it concerns you, it concerns God. No masaknan ka iti may nga banag, masaknan ni Apo Diyos. So, kati kaya nga sawan, no masaknan ti Diyos, halang nga sika, agat hala dapat sika iti mang pampanunot iti sarilim, deta pakasaknam, ibagam ti Apo di kayat mo. Because if it concerns you, it concerns God. Sometimes, we try to divide ti biyag tayo take ko nada nga secular kan sacred. So we thought tilang concern ti Apo, di kita'y sacred, no sacred, kunam kat, di kita'y, no sacred, under sacred, tingamin ko natin, no kagat sagrado. Basta anything nga may relate, ti maipanggap ka na po Diyos. Di lang ti mabalay mo nga ikararag ti Apo, di. Soul winning, kapilya, Bible, ni pastor, basta anything. No napangkat secularan, like, di pagluganam, pagpletem, secular, trabaho, di kamit mo nga tao, parang sa isip natin, akala natin, it's not, ano ka sa unan, haang nga dete, no, haan nga dete kasla relevant kini Apo Diyos, di kita'y secular concern mo. Iso nga, no, da ko ma-business ka, transaction ka lang, han na dete ka nga relevant, kasla nga relevant nga ibagak ti Apo kasi hindi naman siya related ti panagserbi ti church kasi pera to Hindi po. Ti kayat ko nga ma-realize mo, anyaman nga pakasatnam, masatnan mo't ni Apo Diyos. Apay nga takakabsat. Because everything in your life can affect you. Spiritually. Apay no awang kwartam hang kamapektaran? Sino ka dakit ang kwarta na ita? Hang ka-apektado? Ama nakakabsat. Oh, pag rason no kat na dumadyak, makakapili ang aming pagpletek. See? So if it concerns you, it concerns God. So kako natin, okay, kaslang awan, hindi mo na pinagpipray yung mga transactions na kailangan mong gawin kasi king ka, hindi mo alam or wala sa isip mo or you don't think, you don't believe nga dayjay nga ba nagkat kaslang dete irrelevant nga ibagam ti Apo. Maawatan nyo kausad. Pero hindi, dapat lahat yan sabihin mo sa Kanya. Because when that happens, ti mapasamak no kwa, you just, kunam ti sarilim, I'll handle it myself. Abi, bagak pela ti Apo deto, I'll handle it myself. Pero no, ayaw ng Diyos ng ganun. Aming nga dapat pakasatnam, ikararag mo nga idawatan ti Apo.
Now, why does God wants our prayer? Apa nga kaya ti Apo nga kararag tayo? And why do we pray? First of all, because of the fellowship factor. Di ka kaya't kakabsat, nga di kita pakasatnam, ti Apo ti dapat kasarsarita maipanggap ka di kita. Fellowship factor. Imbes nga, no at the iti concern mo kat mapamui plus yan ta Facebook. You know, it's a crime many Christians are doing. Their concerns, mapanda umunang i-flash ta Facebook, imbes nga kasauda, ti Apo kakabsat. Di Facebook na nga i-flash, di gidi concern na, di ko mati Apo. You're making your Facebook your God. And when you flash it on the Facebook, you don't realize not all friends are good. Hanga aming nga friends mo yan ta Facebook mo kat positive, some are negative. Napimpintas nga ti apot ka fellowship mo. Number 2, apay kakabsat because of the development factor. You see, God is concerned with your development. Di pa nag-groom. Prayer will develop you. And number 3, dependence factor. Tapno ma-exercise mo lang tayo di pamatim. And that, you know, in everything, kaslahan ka makagunay, aware ka, no awan ti Apo nga tumulong king ka. Dependence factor. Idihantay pa'y save, hangka nga man nagkarkararag, nasursurom ti kabukbukudam, nga aramiden kat isakad lata ti amin. You learn to be independent. Pero itanta na isalakan ka, kat anak na ka iti Apo, God is teaching you dependence. Iso nga at times, God allows you to fail miserably just to teach you to pray because God wants your dependence. Dependence means that whatever you do, si papanunod ka, nga no awan ti Apo, awan maaramid. Why is that? Why? So that at the end, He gets the glory. Not you. No hamo ing kararag, kat na pagbalay game, kasanong itod mo ti apot balay game. It's of you. It should always be of God. Nawatan nyo kapsat? So nga, anyaman deta, mangrugi ka ti negosyo, linayam mo ti kararag. Linayam ti kararag. Habang agpampanunot kat diskartem, agkarkararag ka. Kunam Apo, isurunak. Agtalagakan ka. Di gito yung plano ka ramidan, Lord. Mapang ka grocery, agkarkararag ka dapat. Amen? Sika kararag kayo, ano mapang ka grocery? Pastor, kailangan ko pa bang ipag-pray sa Panginoon, mag-grocery lang ako? Ika nakat-wisdom ti Apo. Tapno mataymingam, nagitay sale. Nagitay buy one, take one. Amen? Oh, inawis da ka nga mapanmakipangan. Ikararag mo. Kaslang ti amin nga aramidam ko ng Lord, I cannot do anything without you. In other words, I will not attempt to do anything if you do not help me. Hangko nga panggapan nga aramidan digiti nga bambanag, no hanak confident nga tulungan nag-abo. No kasjay iti mentality kakapsat. Han na mabaling nga hamoy kararagan aming nga aramidem, aming nga addang mo. Kasi kunam ti sarilim, kunam ti Apo. Lord, sa anak nga agaramid ti banag, no amok, no hanak confident nga tulungan na mga ramid detoy. And the only way you can be confident is when you pray. So ask. Number 2, they seek. Nakita yung ask. When we ask, desire is expressed. Number 2, prayer is seeking. Prayer is seeking. Ano ti prayer? Agbiro. Seeking is direction, means direction is explored. So, nung nagkararag ka, timotibom nga nagkararag, kat kayat mo nga amwen, kayat mo itibiyag mo, DJ pa nangidalan ti Apo gangga. Haang nga DJ lang kayat mo ti ibagam, that is asking.
No di kat ti seeking, nagkararag ka, takayat mumot nga maamuan, di kayat na. Asking is imbagam di kayat mo. Seeking is amuam di kayat na. Naawatan nyo kakabsat? Exploring direction. Because prayer, kuna ni Charles Stanley, prayer is not bending God's will to fit our will. Haang nga ti kararag kat haang nga dete, pilitem iti apo, manipulatem iso nakala di anak nga manipularan na kontrolin ng tatang na, tapno maala na di kayat na. Humanly, we are good in manipulating. All of us. Ngam ti panagkararag, kat saan nga di jay, i-bend mo ti Diyos nga ag-fit di will na ti pagayatam. But prayer is finding the will of God and getting on it. Ti kararag kat amuam apo, ana ti kayat mo iti biyag ko. Kastat kararag kasaritam ngamin ni Apo Diyos Prayer is talking to God, di ba? So no nagkararag ka na ibagam kan Apo Diyos, di pa nagisarsaritam, conversation, Apo, anat kayat mo kanya. Padasan yung tumantunurabi ikakabsad. Dakay nga padak nga amma. Kasi isip tayo ng isip na mga gagawin sa buhay Bakit hindi mo naman tanungin ang iniisip ng Diyos? Pag ikaw ay tatay, isip ka ng isip. Kaya nga hindi tayo masyadong nagsasalita kasi isip tayo ng isip. Kisam ni Tita Beng. Hindi ko ibig sabihin na yung nagsasalita, hindi nag-iisip. Plano ng plano. Nagko-conceptualize. Agmulmulang lang. Among tema magmulmulang lang kakabsat, agpampanunot. Tama? Kayo mga misis? Nung nila kayo mo nagmulang lang ang kakabsat, hamot kadami na ya. Nung nila kayo mo nagtugawan, agpampanunutan, isip ng isip yan. Ito naman ang aking sasabihin sa inyo. Why not tonight? Gawin mo to. Imbes nga nagtugaw, agpampanunutan nga to ubrak tong bigat. Why not nga kasaritam ti Apo? Hangan at tabagim ti kasaritam. Kat ko na, Apo, anat kayat mo, Apo, nga aramidag. Anat ti adati panunot mo para ti pamilyak, Apo. Apo, anat planom ka, digiti anak ko. Apo, anat planom ka, deti negosyo. Di ba nagpindas? Di nga saludsud kakabsat kat openo na ti panunot mo, itis na ti may isang aspeto nga dete si kati mamangha Kasi ipakita ti Apo king kadi plano na, si kantot mamangha Kat ko na, pintas gayam deta nga planom Apo. Why not do that? Kasi, ulit, idihantay na isalakan, nasursuro tayo, dumisdiscarte ti sarili tayo. Kasi life is survival. Pero pag Christian life ka, hindi life is survival. You're living on grace. And the grace of God is abounding. If you're a Christian, life is not just a survival. You are living on grace. At the Diyos, kakabsat, nga naayat na parabor na asi, ken nabaknang ti parabor. Life is not just a survival. Angam surusuruam ngamin, nga amun ti pagayatan ti Apo. Agkararagat ko ng Apo, anat planom deti pa nagbasak. Dinamag yu ti Apo detan. Apo anat planom ti biyag ko. Apo anat planom detoy anat planom kanyak, anat purpose mo Apo. Because when we pray, number one, we seek the purpose of God. Anat amuem no kararag ka? Purpose. Tingnan na sound dito, purpose kakabsat, intention, goal or motive. No magaling ka ti chess, no naggunay di kalaban mo, ti damdamagam di panunot mo, anat motibo na detoy. Nawatan nyo kakabsat? So kunam, Lord, deto inted mo nga blessing ko, anat goal mo iti detoy. Inikkanak ti anak, anat goal mo Apo, inikkanak ti anak. Apo, impalubos mo nga agkaroon ti trabaho, anat goal mo Apo kanyak. Ipakita mang kanyak Apo. Deti nang ipanam kanyak ng pagubraan. That is seeking. Dinamag yu ti Apon kakabsat.
Uno mapangkailata, agub-ubra. Tila daw dawatam, Lord, give me good health and strength. You're only asking. You're not seeking. Nasa stage 1 ang marami sa atin. Sa prayer life. Hindi tayo nakakaangat sa second stage. Puro stage, ask tayo lahat. Andun tayo lahat. Hindi pa tayo umaangat sa seeking. Mapangkaagubra, apoy ka nagsalunad. Apoy ka nagpigsa. Puro asking. Hindi mo man lang tinanong, Apo, deti intod mo nga trabaho, anat purpose mo, anat panggap, anat planom, anat kayat mo, Apo, kanyak ka, deti nang ipanam nga trabaho. Doon yung seeking. Yun na po yung mas mataas na antas ng panalangin. Hindi lang puro hingi. Tignan mo, are you contented nga mapanagubobra, ikan na ka lang ti apot sa lunat? Hamo kayat ka ti mapan ka agubra kakabsat? Na isang sangayan, ti parabor ti apo king ka, ti papa mo pa nagubra, kasi hala nga sa lunat ti dinawdawat mo. No di kat dinawat mo di panggap na ganggang. Mga kapatid, gumising kayo. Oh. Mapangka agbasa tila daw dawatom wisdom, tulungan nakapo nga maipasak ti exam ko. Tulungan nakamalpas ko. Hindi mo man lang tanungin sa Panginoon, Apo, anat purpose mo di pa nagbasak? And you know, listen, pag tinanong mo sa Panginoon, anat purpose mo pa, uri ado trigrigat mo kadam amin, DJ latat ti agbalin nga ka, DJ goal ti Apo, isot agbalin na goal mo mo te. Hala nga ti goal mo, pirs ano rak, agbalidiktoryanak, ag cum laude ak, no di kat jay goal ti Apo kan ka, no apay nga data ti inted na nga kurso, kisong mo ti agbalin nga goal mo. Mga kapatid, it's time nga umangat tayo ti level kan stage ti pa nagkararag. Hantay lang nga dapat agpating nga di asking. Intayo mo ni jay seeking. Inkan jay seeking. Puro asking lang tayo eh. Damagamot na ni ti Apo. Anat purpose na. Sa pulong dayjay. Amen? Oh. Aramidin nyo deta kakabsat. Apo, agsakitat, asking, agasan nat. Api nga mo damagan ti Apo, seeking. Apo, anat purpose mo nga pinagsakit nat. That's seeking. Because prayer is not only asking, prayer is seeking. Primarily, the purpose of God. Asking. Apo, ikan nakpagpletek nga mapan makikapilya. Seeking. Apo, apay nga dito HBBC tinangipanam kanyak. So kada tayo, at pagpletem mo may makikimong, adda ka nga kanayon, ngamhaan nga agan andar kakabsat, di ka na miyembro because puro asking di prayer mo, walang seeking. Apoy ka nagsalon at mapan makikimong, o di agad to yung. Apoy ka nagpigsa mo na pag nandito ka, hindi mo naman tinatanong, Apo, apay nga ito HBBC tinangipanam kanyak nga naging memberak, Apo. Anat purpose mo kanyak dito HBBC? Yun ang tanungin mo, takitam. Make sense? Oh. Lumakay kan, 50, 60 years old. Kuna ni Tito Jerry, Lord, ikan nakti salon at kirit pigsa. O di, malakas pa rin siya. Ano to mo, Tito Jerry? 36. 63. Lord, ako po ay 63 years old na. At I cannot deny, talaga matanda na ako at mahina na. So, Lord, palakasin mo ako. That is asking. Pero pag nag-pray si Tito Jerry, Lord, api nga si bibiyagag pa'y, mabalintakbot ka alang ko man eh. Bakit buhay pa ako? Anamot ti purpose mo. Yun ang seeking. Hello? Yun ang seeking. Kaya mga kapatid, agawid ta itang arabi. This is a very wonderful opening to us, eye-opening to us, that prayer is not only asking, prayer is seeking. Okay? At close tayo pala, Jacob Sad. Ituloy tayo ito naman minsan.
Are you blessed tonight? Tay lang nga banagan kakabsat, nabuhayan tayo manan. Okay na yon. Okay? Tumakdir tayo amin. Napintas di kiti katuloy na dito, but we'll continue it next time. Lord, nalawag apo dito sense ti message itang arabi. Naawatan mi apo, prayer is asking. Di kahit na nga sa wen, nga kada kami, hang kami agaramid, iti may nga banag, hami isayang kat, ti may nga panggupkan plano, no hami nga inkararag, nga amumi apo, nga kaduwadakat, nga mga ramid iti dayjay nga banag, kasi inimbitaran da ka, babaan ti panagkararag. That is asking. Ngam naawata mi itang arabi, that prayer is also seeking. No agdawat kami, yibkas mi, di kayat mi, di goals mi, plano mi, ngam ti seeking, into udon mi mut aapo kang kano anamot ti goal mo kada kami. Anat planom kada kami, anat purpose mo ti biyag mi apo. Nagpintas apo deto itang rabi. Kat sapay kuma, tagawid kami, nga nariing ti kasjay apo nga panunot ken puso kada kami. Iso dagbalin nga ramen ti prayer life mi. O, nyan nga blessing apo, taimay kami. Katuhang kam imay, di awang kumaday, timanan nga na inayon, apo Diyos, nga adal kada kami. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says? Amen. Amen.